Shillong, Jongka West Shillong constituency. Ke Jinghap ya ke kemudian ya ke implementation ya key steps dan contain ke control ya ke jemaah bami ke jengkai bean ya ke drugs di kot kenang ya ke ingin expo dorbar ke jingstang nama kami ke constituency ke dehi ke bun du ki hotspots jong kenika drug trafficking di kejingikan ya kebala den borok ki shu do pasang ladan langru SP district DC juga district pat ki officers jong ka social welfare department pat unjuk nak lenggo home department secretary home bari di rapi dan ini bidang syumti mission director jong kenika dream project di kijingakan kelalong keba seisok bat keba nilai yok shibun ki inputs maki shnong di briefly di boom palak points pelakran dari lingkot kalong gubernur Kongshwa kalong ba Kynduh bangin institutionalize ya kejingishim benta juki dot bashnong kebamut bakin long ke benta jong kanika dream mission ya ke baga policy statement lu ong kumta baki dei lupaki stakeholders di ladang impact ya ke statement hang ni kelakkan syai ba community engagement through village health councils de ngirang perhat ba in constitute but institutionalized not ya kini council kapaar kalong ba ngilapin tip du ba nakaliang ke polis bah bakidan ki Jingeh jong ke jing subay ke jing dan joki breu ki badir drugs kadan ka emergency number 112 sispa ar ya ki ba ke lapan ba ki phone but nantu bedaki polis ki ya ke badan kam ka ba lai ke badan kam bah kalong ba apa jong ke jengkran kelami bagi dan gibun kibriu kiba syakam tambah ki light no ploy andai na benta jong kini de ni ladap kumbala pentip menakani ni ladap pan constitute ya kini ke advisory board apa jong ke NDPS Pets Act pat kini ke advisory board dah bagi tahu ya ka kamut ba ki case jong kini ki offenders baru ni put up ya ki case jong ki buat ke home police kan forward ki ketek mo jaga advisory di ke detention ke pamut kepala ben sedang nak ndru benai pada dia ndru benai kini ke advisory board ya syam ban review ki case di Kebamut bagi hapan pengklaim bahai kes kenang ba kini ki offenders kila benlek hadu license apa juga detention. Kebasau kelong ba ke ingin propose lu ba ringkat ba ke home police department bagindan ki rule ki bakam long stringent bakam ting apa jong kini ke act kenang ba kanam dan ke harassment ki brio ki balik ki witness lani ki complainant